Znači ovo je bila utakmica gdje su bila dvije utakmice stvarno preteške i znali smo da oni imaju dobru publiku i mi imamo odličnu publiku. Jednostavno gore smo uradili neke nelogične stvari za nas, dosta smo se ispromašivali i to je urodilo plodom da smo izgubili 7-8 razlike u jednom vremenu da smo gubili. Ali to smo ispravili u ovoj utakmici i mislim sve ono što smo zacrtali da smo odradili, da smo te lopte koje smo faljivali prošli put, da smo sada zabijali uz ovakvu divnu publiku. Stvarno ja ne znam kako može ovdje da se izgubi, ali svaka čast ne samo komitima nego svim navijačima, oni su nas nosili ne samo ovu utakmicu nego sve utakmice do sada. Ma ne razmišljamo o tome. Bilo nam je samo ovo da prođemo ili je ovaj tjedan bio jako težak za nas. Bilo je mnogo pritiska, trebalo je dobro analizirati prošlu utakmicu. Jednostavno trebala je vjera u ovu pobjedu jer 6 razlike nije malo protiv ovakve ekipe. Ali evo, pokazali smo koliko smo jaki i stvarno čestitam mojim dečkima, stvarno kapa do poda. Pa ne znam, ja ne mogu da izdvojim, jednostavno naša odbrana sa Šterbikom i polukontra ide nam fantastično, to smo demonstrirali danas i još kad nas navijači nose, onda lebdimo jednostavno.